محمد أفندي السلام عليكم. إرجع دولاب دانش أي درجون بوخا دولاب شيء. من دوب أبولا داغستان الخلقية بويت لمن داغستان الخلق من كوكازا الخلقية بويت وقدر شيء. شاعرشون إذا إنه قصنا كلامون دور كوجتولجي بسيحال كيشكي أحوالان دوستو بدون إنه زمان الدم. أنجي بطل الآن ولا متير سيزي يتلقى قلب ЧАНКАЛЕВ معرضي سو الشبع جيجو درجو بثرب تصاليزي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خريال معرض. حالت أدشوانا بركة رحمة الله موتسيلان ჟინდად წარსულამ ხრიავ შაჰრუ რამაზანასულგუნ ხოსი გაბულებ ზამან ბოტლ მუგოჰილ და ხურხუნ დაღისტანასულ ბუსულბაბაზდა რაკ-რაკას კალბიჩაიასულ იდასულ ყო ბარკიზი ალაჰას ნიჩეც ქურაბ კალალგი ბახარაბ საჰგი ჰაბურაბ იბადათ ამალგი ყაბულ ჰაბეგი ვანით ქინალგო Ia guru qasul talih turazul muqitki ratagi. Çoginu khas khiriyal busurbabi barkulanu joda adi şole qalbiçiyasul idasul bayram. Allahase khadu kungi kamilgo ibadat habize qvaritiyal rugize kumekatul kver behize sosazo turhu ingoruk ine nitleru hiyal selek khawazul Masla Khoyazasa Биччан payda bosize beterhan Allahas ve biças Rasulas bihize bu khwadize tawfiqligi nitli kinazigo amin. Hanji khiriyal ma'arulal dinasul watsal yatsal agarsi bojilsi hudulhamasi litsa nujoye tsalila qalbiçin qobarkun nujoye К1АЛ ჟინდირგო რაბიგი assalamu alaykum dinasul watsal yatsal duniyal gun akhirat Allah raziyal qiyal khiriyal usurbabi islamatul jamaat xalq bijarasul slobat ununda im ＸΟΤΑЯЛ idatul barkatab qo barkula kinazdago biçasul hukmabatun حق تونیتی شوراب بایرام از جانبی بیشترینگو اصلی ابسون انسانیت بخشیده خالق اصلی تراب نیتلیت کورال کالال ازاری در آخری خیریه و قدرتی از قبول اسمهارگی رارال تراوی حلگی ویتروراتی بات حلگی رورخت حل زوبال از دا خاصال نورالسون چاگی راقخال شینال ساحال صدق САЙГАТ سلام قاب معردی باخراب کریشون قنباتگی سردال ورچون هبوراب سیک آب عمال عبادت الجانسل راهبی راهولیسون سلوهگی شهر رمضان سلول شیباب لحظات نیتلیه نخوستون هفشوزی عن با قول خینتیشون چاگی رحمت الهرزای موت چیزسان باج اینی عن چاگو یورک الکانسی کینازگو عامساگی آرسلو سفر از دا نیتلر مراد اوباگی نوخ بیت اون راک الوخون رو قولت از روساگی خیزانسی ملعگارسی سیک الداداندی چواگی آنیش شب شینب گیشون شکر دای کامل تگی کویشال شینال خبرال خلق الله سروز هگی راقال جهتا حسودسون صبر و بیرق چواگی بیت ارهاناس داغستان دنیال ارق خراب حالاس حلال عمرو یلدا عصر باتسا خیخگی هب قرانا ویروس کی کوات اجوت آگی آدیانا و الله کی کینازدگو گر حگی آمین